Horas dia kedamang dok dainang saluhut na pinarsangapan. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Di video partikianon pinatolhas taringot tu nama bagi jabbar di acara namar hata sinamot. Naparjolo tapasa majolo jabbar tusu para anak ima jabbar ulu nidek kemulak. Ia jabbar ulu nidek kemulak ima siap panaboli baru ulu sabola ima pangabirang baru soi dua alai siap pak najulu ma soba dua rusuk pohu tabba ate omma sudi jabbar ulu ndek kemulak lau si pasatotta tu tusu paranak mau jabbar baru tinggal madihita jabbar ima dihita perboru lao si bagi hunotta na perjulu pasatotta matututurta manang tuakka sudi udangatta tapasahak ma tulaulatta osang manang tulang isi burmuli osang ma baru tutulang namar ngingi parsiamun baru tubona tulang rorobot bonani ari hula-hula namar hamarangi sudi mahorong hula-hula tapasahak ma se sobba baru tapasahak ma se tukang hula ni hulia se suit baru tapasahak ma se tudong sautatta ima suit tabba jabbar ni hasuton tapasahak ma se tu paribatta se suit baru dihita ma namar donga tubuh dohot namar hamarangi dohot hasuton ima se anu pasuhuti dohot tuakka punguan naso honagora dope tongma tabagi mulu adong dope naso terju tersongonima pembagian jabbar ditiki namar hata sinamot nasomal hula hukami di kota Midanon horas ma tabigema songodia pardalanna omma praktekna horas jadi ang guru Grabe ito lang. kaning yung ipasata mo tuloy-tuloy sa pangalan kuha surung-surung namin doon Jadi kasi motusina day, ako na sinutulog din natin kasi motusi. mula ito jadi nakaning inautong-utong mo kami harorong muna uberek kami lo kami ugur kamu akan namarungat dulu namarungat sa utara puro muna alani pasurahan muna anong gano'n si pasaton namin alay di wari may mudik kemulat Burusuk direct hayo ke pasata me. Jadi om mando bola hamu to bola to. Pangabirang dua alai Pak Najulu dua ni ya mana bulina sobbana yang gue berusuk nih jabbar ulu dek kemulak Naya kamu hati-hati nargilan apa kamu hati-hati sabar sobba jadi emang guru Grabe ito lang. kemulat kamu barang meron namin mag anak po rohot suit dua rohot pung sada rohot rusuk rasang na ima pasatan Mahuli natin mga tinatsa. pasak potong yamu jo ada tenang jo jadi ang persebaran di kita markapakpahan somana-somana do si padala nota alay ni bubi tuhan mo kahorong yung nami masorohan muna pasado nami do nahombar tu parela to tuhan mo hula-hula nami sa luna sinubuti mahami jadi noay kupasatami osang tu hula-hula siya kian hula-hula nami siya kian pasahan nandun na sila permasar 5 na luaran asasama na labot na sila
Ini mga birang baik kamu pohon Namar ngingi persiam. Nah, ini hikpan lilea. Batu gurun non panahon ay. Kaya para pirang inakan. Kamu ada din ay. Bab pohon ay bang. Omo namar ngingi tujulang kami, bukan tobi. Yang bona tulang ko be. Bona tulang si Matubang. Dito ni. Bona nyari nami. Siapa yang buat taruhan? Tulang robot. Pangari. Warpau. Oke teman. Dari Oma Jabar. Tuh hula-hula kami. Ima hula-hula na kosong. Situmorang. Situmorang. Pangulan ni Uriya jo, pangulan ni Uriya. Oh, Pangulan ni Uriya. Abano termulak. Pangulan ni Huria, GKPI, sekaligus doang hubungan ni Panali Selasa. Pariban namin na mga alam korupsya diyan. Pariban na mga alam korupsya diyan. Nadalo na ka. Jadi dia mataraja na to sore pada na keningan nunga taruli besuri aka Jabar ni horong ya kaudangan na tu luar. Sonari tinggal ma Jabar na nang sebagian tu donga tubu do tu ngamar hamarangi hasuhuton. Nakenga sudi taruli aka Jabar ni suhu namon ima sen pasuhuti. Jabar ni donga tubu do aka punguan masuk na gora do be terlebih ma kapungan ni hasuhuton. Tersoni ma perdelan ni perjabaron mulu di uleon nomor hata sinamot. Saya perjulu do tabagi aka Jabar ni tuturta baru pe asa da potak kita ke hasuhuton. Ima cara pembagian na. Horas salam dari YouTube Sandali Perpapahan. Semoga bermanfaat. Horas.